an awesome kaupapa. It's an awesome kaupapa, and what I like is our people come and they feel comfortable, and even though you're in an open space, it's not intrusive, eh? E ai ki te kōrero, amohia ake te ora o te iwi, ka puta ki te whai ao. Oh, well, that's good to know because without a doubt I will need a new salad every week for this young girl. I roto I te tari o te tākutai, ko korere te tangata e whai wā ki te whiti kōrero mo te katoa o tōna hauora. Paku noa te wā, te kaumā 5 miniti, te kaumā 2 tāra te utu, Nari ka hara mai kone, pau katoa, kaputi, kai, o taiwa hane, haria ki te kaputi ka hoki mai, haere toni, koera te āhua. E haere he ana, e te Rūnanga o Ngāti Pikiao ki tēnā marae, ki te tuku rato ngā Hauora, e kore he utu. Te tikanga o te huingai, te whakawhiti kōrero, te mirimiri, te tinana, te Hauora. Kia pai ai tā mātou I runga I te pai tapu. And it's a sense of safety because you're taking it to their marae, eh? And this is where they feel safe. And you know, like when you go to the doctors, you know, you're in this little room and you're talking, you know. But over here, it's in an open area and nobody gets whakamaa. And we've got a registration book for you to fill out too. Okay. Because people are not filling out these. Eh? And then we're not getting the true numbers of who comes to here. Yeah. Ko Kim Richards, rāua ko hine mati ora wāka, ngā kairuruku mō ngā rato ngā Hauora ki ngā marae. It's about the people. We're lucky we get to do what we do. We have these opportunities, so if we kind of think, well, it's hard on us, it's 10 times hard on the people who are coming through our door. Then come back to the clinic and we'll see you and treat you all, but at the moment we'll treat the 2 babies with the antibiotics. And because I've worked in ED for so long, I understand when people come into the institution that we don't always provide them with the care in a way that suits what they need. E arotahi ana a Sandy Duff Timothy, te mātanga tapuhi ki te whakaora I tōna iwi ki runga I ōna marae. If I can be part of a team that allows someone to live well, to live healthy, to be with their whānau for more years, then that's important. And that's my whānau. We've lost so many people that we didn't need to lose so early in life. If I can change that, that's where I'm supposed to be. And our team, we serve our people. Koera te menui ki te Māori. Kāre te kuia me te karaua e whai wā. Ki ati te tākuta, te kaumā 5 miniti, taiwa. Hoke atu au ki a Ngāti Pikiao Rūnanga. Just a little mama, hold your hands up. Good girl. Good girl, darling. Hei tērā wiki ka haere tō tika te kaupapa nei ki te Pākira marae, kia whakaora ai tērā iwi. Mai o hapānapa, Aukaha. Ko te reo